Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mbazaniye amakuru akomeye cyane n'itangazo risohowe n'igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force RDF. Eric Prince uyu ni umuyobozi w'abacancuro w'umutwe wa Black Water, ni umunyamerika. Uyu nguyu byavugwaga ko yamaze gufatirwa mu mujyi wa Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muribuka ko u Rwanda rwakomeje kuvuga kenshi cyane ko M23 ikomeje guhangana n'ihoro ry'ingabo za leta, ariko kandi ingabo za leta zikomeje kwifashisha umutwe w'abacancuro ba Black Water. Uyu nguyu umutwe rero ukaba usanzwe uyobowe n'uwitwa Eric Prince. Hari amakuru kandi yahwizwaga ko uyu mugabo yaba yaramaze gutabwa muri yombi mu mujyi wa Uvira. Aya makuru rero yose ndayabazaniye kandi yose ngiye kuyava imuzi n'umuzinga, ariko ndabizi ko mufite amatsiko menshi cyane kumenya ibyabaye kuri Eric Prince. Reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru make y'ingenzi, hanyuma tugaruke ku nkuru yacu nyirizina, inkuru ikomeye cyane kuri uyu mugabo. M23 yungutse abakomando bashya barenga 7500. Umutwe witwaje intwaro wa RKM23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki 8 Gashyantare 2026 wungutse abakomando bashya 7532 basabwa kurangwa n'imyitwarire myiza kugira ngo bazashobore kuzana impinduka mu gihugu. Aba barwanyi bari bamaze kandi igihe kinini cyane batorezwa mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Canzo muri teritwari ya Rucuru, Intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu byo bigishijwe harimo guhangana n'umwanzi bakoresheje ingingo z'umubiri wabo. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba RKM23 yitwa General Major Sultan Makenga yamenyesha abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba bakoze akazi gakomeye kuko basenye imbaraga z'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Yagize ati bagenzi banyu ba RKM23 bakoze akazi gakomeye cyane ku rugamba rwabereye ahantu hatandukanye, bakubise umwanzi basenya imbaraga zose. Umwanzi yazanye imitwe itandukanye, yazanye abarundi, azana FDLR, azana abazungu b'abacanshuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Yakomeje kandi avuga ko umwanzi yazanye abanyarumogi, ati banywa umogi bose, amabandi ayita wazalendo. Aba bose kandi baraje, ariko RKM23 yarabasenye imbaraga z'umwanzi zose twarazisenye, yabuze icyo wavuga. Namwe rero mwahawe amasomo ahagije, mugende kandi mufashe igihugu cyacu, mufashe abavandimwe bacu. General Major Sultan Makenga yamenyesheje kandi abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba babategereje, abasaba kandi kubafasha kugira ngo bagere ku ntego bahuriyeho aho kubabera umutwaro. Ati bagenzi banyu bari ku rugamba barabategereje, nimubageraho bazishima. Ati barashaka ko nimugeraho rero ati muzabafasha, ati muzababere umutwaro, mugende kandi mubohore abaturage bababaye igihe kirekire, ntimujye kubateza ibibazo. General Major Sultan Makenga abwiye kandi abarwanyi ko gukora ibitandukanye by'igisirikare RDC birimo kwica abaturage, kunyura urumogi n'ubujura aribyo bizatuma bashobora kandi kubohora Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi cyane yarakubititse bitewe n'imiyoborere mibi. Kuva RKM23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 yungutse barwanyi bashya benshi muri Nzeri ndetse no Kwakira umwaka. Abakomando bashya barenga 16,000 barangije amasomo mu kigo cya Canzu na Rumangabo boherezwa ku rugamba mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu, reka mbanze mbabwire ko Ubwongereza umuvandimwe w'umwami Charles wa gatatu yatangiye gukorwa iperereza kuri dosiye kubera dosiye ya Jeffrey Epstein. Ubwami bw'Ubwongereza bwatangaje ko bwiteguye gufasha polisi mu iperereza umuvandimwe w'umwami Charles wa gatatu Andrew Mountbatten Windsor bikekwa ko yasangije Jeffrey Epstein inyandiko z'ibanga zijyanye n'ubucuruzi bw'igihugu. Andrew Mountbatten Windsor wamaze gucibwa mu muryango w'ibwami kubera uruhare rwe mu byaha Epstein yarakurikiranyweho, yatangiye gukorwaho igenzura ricukumbuye nyuma y'inyandiko zirenga 3 miliyoni zashyizwe hanze mu mpera za Mutarama 2026 zijyanye n'ikirego cya Epstein. Inyandiko ziheruka gushyirwa hanze zigaragaza ko muri 2010 Andrew Mountbatten Windsor yasangije Epstein inyandiko z'ibanga z'ubucuruzi bw'Ubwongereza. Bigaragara ko Andrew Mountbatten Windsor yohereje Epstein raporo irebana n'ibihugu nka Vietnam, Singapore n'abandi, abayohereza kandi ari mu rugendo rw'akazi. Reuters mu makuru y'Abongereza yanditse ko abantu bashinzwe kandi guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga mu Bwongereza baba babujijwe gusohora inyandiko z'ubucuruzi. Andrew Windsor yabanje kandi guhakana kenshi ko nta makosa yakoze igihe yarakiri mu nshingano nk'igikomangoma. Polisi yo mu gace ka Thames Valley yatangaje ko yagejejweho ikirego cya Andrew, ariko bagisuzuma niba rero yakorwaho iperereza mu buryo bweruye. Ibwami batangaje ko polisi ya Thames Valley nitwegera tuzabafasha nk'uko bikenewe. Nk'uko rero bahoze ati n'ubu
niko bikimeze. Umuryango w'ibwami wifatanyije kandi wabajwe n'abahohotewe mu buryo bwose. Igikomangoma William n'umugore we Kate batangaje ko bahangayikishijwe n'inyandiko zikubiye mu kirego cya Epstein zikomeza kandi gushyirwa hanze. Epstein yakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza abana hagamijwe kandi kubasambanya, gusa muri 2019 asangwa muri gereza yapfuye bivugwa ko yiyahuye. Mbere gato yuko tujya ku itangazo riturutse mu gisirikare cy'u Rwanda, Eric Prince uyu mucanshuro mukuru cyane, reka mbanze mbagezeho inkuru ivuga kuri Eric Prince. Kuri itangazo, reka mbagezeho itangazo rituruka mu gisirikare cy'u Rwanda. Itangazo rituruka mu gisirikare cy'u Rwanda, amakuru rero rwose akaba avuga ko ni inkuru yihutirwa cyane, mbanze nyibagezeho mbere gato yuko tujya kuri Eric Prince, mbabwira ko intumwa z'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda mu rugendo shuri mu gihugu cy'Ubufaransa. Intumwa ziturutse mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda kuwa mbere zatangiriye ku mugaragaro urugendo shuri mpuzamahanga mu Bufaransa, zibanda ku kuzamura ubushobozi bw'igihugu mu gukemura ibibazo by'umutekano bigezweho. Itsinda ry'intumwa riyobowe na Colonel Mucyo Murinzi hamwe n'abakozi 4 n'abanyeshuri 23 nk'uko bitangazwa na Ambasade y'u Rwanda i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Izi ntumwa zakiriwe n'abayobozi bakuru ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'Ubufaransa, aho bitabiriye ikiganiro cy'ingirakamaro cyane uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. N'u Rwanda rero rukomeje kugenda rwagura umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, nubwo hakomeza kugenda hazamo agatotsi gashingiye ku kuba iki gihugu gifite amateka akomeye cyane ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka rero tujye kuri Eric Prince wa Blackwater. Biravugwa ko yaba yaramaze gutabwa muri yombi n'umutwe wa M23. Amakuru akomeje guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 wataye muri yombi Eric Prince usanzwe ari umuyobozi mukuru w'umutwe w'abacanshuro wa Blackwater wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko uyu mugabo yafatiwe mu mujyi wa Uvira muri iki cyumweru ubwo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryasubiraga mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 yari imaze kandi kuvamo mu kwezi gushize. Abacanshuro Eric Prince abereye umuyobozi bari mu bajyanye naryo muri uriya mujyi, ndetse amakuru avuga ko bamaze kandi igihe bagaragara mu mirwano ikomeje kubera mu misozi miremire mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko umugabo yafatiwe kandi muri hoteli yahazwi nko kwa Mcepe, afatanwa n'abasirikare bamurindaga mbere yo kujyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu AFC 23 ntiyemeza cyangwa ngo ihakane amakuru ifatwa rya Eric Prince. Umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr Oscar Balinda wa gatanu ubwo yabazwaga n'abanyamakuru niba koko uriya mugabo baramufashe, yasubije ko umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Biringoma niwe uri bubasubize kuko abacanshuro niwe ujya ubaherekeza. Ko rero ari uko yagiye abisobanura muri rusange, yitwa Dr Oscar Balinda. Amakuru yandi kandi aravuga ko umuherwe Aliko Dangote aherutse gusura igihugu cy'u Burundi ku nshuro ya mbere. Hari ku musoko wa gatandatu ya karindwi gashyira 2026 umuherwe wa mbere muri Afurika Aliko Dangote yasuye Burundi ku nshuro ye ya mbere mu ruzinduko rw'akazi rw'abashoramari bo muri Nigeria rwari ruyobowe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida. Hanyuma rero bakimara kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye Bujumbura, abagize itsinda ry'ubukungu ryo mu rwego rwo hejuru muri Afurika bayobowe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria baherekejwe na Aliko Dangote umuyobozi mukuru wa Dangote Group, bakomereje ku ngoro y'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House bakirwa na perezida wa Repubulika y'u Burundi. Bivugwa ko perezida Ndayishimiye kandi Dangote na Obasanjo bakoze inama muhezo kugira ngo barangize ingingo z'ingenzi baganiriye mbere yo guhana impano. Nk'uko amakuru akomeza kuyabishimangira, ntabwo bigeze barara mu Burundi. Nyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro byimbitse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Ndayishimiye, abashyitsi bayobowe na Olusegun Obasanjo na Aliko Dangote bavuye ku butaka bw'u Burundi kuri uwo munsi wa gatandatu babikubera gahunda nyinshi cyane bivuga ko bari bafite. Duce mu mujyi wa Goma, mbabwire ko Goma yatangiye guhabwa internet ya fibre optique nyuma inyura muri Kenya, Uganda n'u Rwanda. Ikigo gitanga serivisi za internet mu bice binyuranye bya Afurika
Paratus Group cyatangaje ko cyatangije umuyoboro wa internet yihuta fibre optique uva mu mujyi wa Mombasa ukagera i Goma, Uganda ndetse no mu Rwanda. Paratus yatangaje ko insinga za fibre optique zireshya na kilometero 2000 ziva ku cyambu cya Mombasa zikagera i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hazaba harimo ububiko bw'amakuru data centers mu mujyi ya Kigali, Kampala na Nairobi. Iki kigo kivuga ko bifasha imijyi inyuranye kubona internet ifite imbaraga, yaba ku bigo bisanzwe bitanga serivisi za internet no ku bakiriya basanzwe bafite ibigo byabo ahantu anyuranye. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Paratus Group, Martin Cox, yavuze ko iyi internet izafasha kuzamura urwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri Afurika y'Iburasirazuba. Ati gushyiraho umuyoboro utekanye kuva ku cyambu kugera Goma ni uguha amahirwe ibigo bitanga internet n'ibigo by'ubucuruzi yo kubasha kandi kugera ku ruhando mpuzamahanga. Birazamura kandi ubudahungabana n'imikorere myiza kandi bigafungura andi mahirwe y'ubucuruzi muri Kenya, Uganda, mu Rwanda no muri RDC. Yashimangiye ko bifasha kandi Paratus Group guhamya ibirindiro muri East African Community, bikanuzuzanya n'undi muyoboro wa fibre optique ihuza uburasirazuba bwa Afurika n'uburengerazuba uva i Maputo ukagera ahitwa Swakopmund muri Namibia. Paratus Group ikorera mu bihugu byose muri East African Community binyuze mu bigo bya bihanitse nka Paratus Group Rwanda, Paratus Kenya, Paratus Uganda, ndetse igira imikoranire n'ibigo by'ikoranabuhanga mu by'itumanaho n'isakazabumenyi nka Rock Telecom Uganda, Move On Telecoms yo muri Kenya. Uretse internet yakwirakwije mu bice bitandukanye binyuze muri fibre optique, inatanga internet ikoreshwa na satellite nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma rero tuve kuri Paratus dukomeze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, byinshi biba byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Makuru aho bakomeje kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye. Mbabwire ko Afurika y'Epfo yemeje ko igiye kuvana ingabo za SANDF mu butumwa bwa MONUSCO. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamenyesheje ku mugaragaro umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres icyemezo cya guverinoma ye cyo gukura ingabo za Afurika y'Epfo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, hamwe n'abasirikare barenga 700 boherejwe Afurika y'Epfo mu bihugu 10 bya mbere byatanze ingabo nyinshi cyane muri iki gikorwa cya Loni yari imaze imyaka igera kuri 27 ishyigikira. Iri tangazo ryerekana ikiherezo ry'uruhare rurerure rwa Afurika y'Epfo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri RDC, aho manda ya MONUSCO yagiye kandi hinduka hakabamo kurinda abasivili, gutabara ariko no kwishora mu ntambara ishyigikira igisirikare cya Kongo. Nk'uko Perezidansi ya Afurika y'Epfo ibitangaza, ngo kuvana ingabo mu butumwa bwa MONUSCO bigamije kongera gukomeza kandi no gusubiza ku murongo umutungo muke w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo SANDF cyugarijwe n'imbogamizi n'iz'ingengo y'imari muri iki gihe. Gahunda yo gucyura ingabo izakorwa ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye kandi biteganyijwe ko izarangira mu mpera z'amakwezi gatandatu. Perezida Ramaphosa yishimiye amahirwe ya Antonio Guterres ku musanzu igihugu cye cyatanze mu gihe yashimangiye ko Pretoria yiyemeje kandi gukomeza umubano usanzwe ukomeye na Kinshasa ndetse no gushyigikira gahunda za SADC, Afurika yunze ubumwe na Loni zo gushaka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuru ituruka mu gipolisi cy'u Rwanda. Itangazo rituruka mu gipolisi cy'u Rwanda aho ireba abanyarwanda bose muri rusange turaza kurigarukaho, ariko mbere gato yuko ninjira kuri aya makuru yombi reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi akomeye cyane atugeze muri aka kanya. Hamas ntikozwa ibyo kurambika intwaro. Umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas witwa Khaled Meshal yatangaje ko uyu mutwe udashobora kandi kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe Israel igikomeje kandi umugambi wo kwigarurira Gaza. Ibyo uwo muyobozi yabigarutseho ubwo yari mu nama izwi nka Al Jazeera Forum itegurwa n'icyo gitangazamakuru igahuzwa hamwe n'abakora itangazamakuru n'abayobozi batandukanye. Meshal yavuze ko ibiganiro bivuga ku kwambura Hamas intwaro ari igice cy'umugambi maze igihe kirekire kandi ugamije guca intege no gukuraho burundu urugamba rw'abanyapalestine rwo kwirwanaho. Meshal yatangaje ko ibyo mu gihe impaka zikomeje kandi ku isi, aho bamwe bagaragaza ko Hamas yarekura intwaro mu rwego rwo gushakira umuti urambye makimbirane mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe kandi muri 2025 hasinywe amasezerano hagati yo kurangiza iyi ntambara hagati ya Hamas na Israel muri Gaza bigizwemo uruhare na Amerika
ndetse haterwa izindi ntambwe zirimo kurekura imfungwa hamwe n'imirwano iracogora ariko intambara ntirahagarara. Meshal yavuze ko guhagarika kurwana binyuze mu kuba Hamas yashyira intwaro hasi ari ikintu abona no guca intege ubushobozi bwa Palestine bwo kwirwanaho. Ati kuvuga ko Hamas igomba kandi gushyira intwaro hasi mu gihe Israel ikomeje kwigarurira Gaza ndetse no gukandamiza abanyapalestine ni nko kudusaba kwiyambura uburenganzira bwo kwirwanaho. Yakomeje avuga ko ibyo bisabwa atari bishya ahubwo ari igice cy'umugambi muremure wo kugerageza guca intege imitwe yose yitwaje intwaro iharanira uburenganzira bw'abanyapalestine. Ati iki ni igikorwa kimaze imyaka myinshi kigamije kuduca intege no kudushyira mu mwanya wo kwemeraga akarengane. Meshal yashimangiye ko Hamas kandi adashobora kwemera icyo asobanura nko kwiyambura ubwirinzi mu gihe Israel ikomeje ibikorwa bya gisirikare gufunga Gaza ndetse no kubuza abaturage bayo uburenganzira bw'ibanze. Yagaragaje ko nta gihugu cyangwa se umuryango ushobora kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe ugihanganye n'abawambuye ubutaka n'uburenganzira. Uyu muyobozi kandi yanenze kandi umuryango mpuzamahanga awushinja kudashyira igitutu gihagije kuri Israel kugira ngo ihagarike ibikorwa byo kwigarurira Gaza. Yavuze ko amahoro nyayo atagerwaho mu gihe adashyizwe imbere ubutabera n'uburenganzira bungana. Meshal yatangaje ko Hamas kandi yiteguye ibiganiro byose bigamije amahoro arambye ariko byubakiye ku guhagarika kwigarurira Gaza ndetse no guha abanyapalestine uburenganzira busesuye bitaba ibyo bagakomeza kandi kwirwanaho. Khaled Meshal ni umwe mu bayobozi bakuru bayoboye umutwe wa Hamas nyuma y'uko muri 2024 Israel yishe Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru wayo ndetse na Yahya Sinwar wari waramusimbuye. Bose rero Israel ikaba yaraje guhita ibivugana. Makuru mu gihugu cya Uganda reka mbabwire ko polisi yo muri iki gihugu cya Uganda iravuga yuko polisi ya Uganda yavuze ko bazakomeza kugenzura urugo rwa Bobi Wine. Umuvugizi wa polisi muri Uganda Kituma Rusoke yashimangiye ko polisi yo muri iki gihugu ikomeje kandi kugenzura byihariye urugo rwa Robert Kyagulanyi Center muzwi nka Bobi Wine umuyobozi w'ishyaka rya NUP kubera impamvu z'umutekano. Kuva tariki ya 15 Mutarama 2026 nibwo abapolisi ba Uganda batangiye kurinda byihariye urugo rwa Bobi Wine rurereye Imagere. Icyo gihe Bobi Wine yavuze ko yabashije gucika inzego z'umutekano ajya aho yise ahatekanye. Kituma Rusoke yavuze ko iki gikorwa gishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu ariko ntiyatangaje igihe kizamara. Rusoke yavuze ko Bobi Wine nta cyaha yakoze kandi ko azahamagarwa gusa mu gihe byaba ngombwa kugira ngo atange ibisobanuro. Mu kiganiro umugore wa Bobi Wine Barbara Itungo aherutse kugirana n'itangazamakuru ku 24 Mutarama 2025 yasobanuye kuko urugo rwe rwatewe akagirwa nabi azira kudatanga ijambo no kuvuga banga password ya telefone ye. Mu gihe kandi ku 28 Mutarama 2026 abagize umuryango wabo barimo n'abavandimwe be babujijwe gusura urugo rwe. Kugeza ubu nta muntu wemerewe kandi gusohoka muri uru rugo. Bobi Wine niwe wakurikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni watsinze amatora kwibara Uganda ku majwi 76% Bobi Wine yagize amajwi 28.72% muri iki gihugu cya Uganda amatora y'umukuru w'igihugu. Mbere gato kandi yuko tujya ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa reka mbanze mbabwire ko muri Korea y'Epfo umuyobozi wasabye ko hatumizwa abagore b'abanyamahanga bakongera urubyaro yirukanywe. Umuyobozi wo muri Korea y'Epfo witwa Kim Hee-so yirukanywe mu ishyaka rye nyuma yo gutanga igitekerezo ko iki gihugu gikwiye kandi gutumiza abagore bakiri bato baturutse muri Vietnam cyangwa se muri Sri Lanka kugira ngo bongere urubyaro rukomeje gucendera. Umuyobozi w'akarere ka Jindo mu nama yateraniye muri ako karere mu cyumweru gishize yari yatanze igitekerezo ko abo bagore bazashyingirwa abasore bato bo mu cyaro kugira ngo bongere urubyaro. Ibigarutseho mu nama yari yateguwe hagamijwe kandi kuganira ku buryo bwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka rikabije ry'abaturage. Ni igitekerezo yatanze nyuma y'uko Korea y'Epfo ikomeje guhangana n'umubare muto w'abavuka bishobora gutuma kandi mu myaka 60 iri imbere abaturage bayo bazaba bagabanutseho 1/2. Ibyo Kim yavuze byatambukijwe kuri televiziyo bitera uburakari mu baturage ndetse bituma yirukanwa mu ishyaka rya Democratic Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Nubwo yasabye imbabazi byashoboye guhosha uburakari. Kim yavuze ko yashakaga kugaragaza ikibazo abaturage bafite ariko yemera ko amagambo yakoresheje atarakwiye. Ambasade ya Vietnam i Seoul yamaganye ayo magambo yigaragaza ko ari ugutesha agaciro abagore b'iki gihugu mu gihe Sri Lanka nayo ntacyo iratangaza kugeza amagingo aya ngaya. Kazi rero muri aya makuru akomeje kugenda avuga reka mbanze wenda mpere ku nkuru ivugwa n'igipolisi cy'u Rwanda mbere ko tujya ku nkuru ivugwa kuri General James Kabarebe. Polisi y'u Rwanda atazikuramo nk'uko n'undi yikuyemo. Ni polisi yavuze ku mujura umaze iminsi igera kuri 6 muri Rigole.
Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko nta buryo bwihariye iteganya gukoresha mu gukura muri rigore y'Inyamirambo umwe mu bisambo bibiri ukirimo nyuma y'uko mugenzi we yikuyemo. Mu gitondo cy'itariki ya 4 Gashyantare nibwo Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ibisambo bibiri byashikuje abaturage babiri telefone bihita kandi byinjira muri rigore. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali Chief Inspector Police Gahonzire Wallace yabwiye itangazamakuru ko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi itariki ya 9 Gashyantare 2026 muri abo bantu babiri hamaze kuvamo umwe ariko undi akaba akirimo ndetse ko nawe bagomba kandi kumutegereza akivanamo. Ati havuyemo umwe hasigayemo undi niyo makuru ahari, uwo ukirimo azivanamo nawe nk'uko n'undi yikuyemo. Abajijwe impamvu rero hatari gukoreshwa ubundi buryo bwa polisi mu gukuramo uwo muntu nko koherezamo ibyuka biryana mu maso, yavuze ko ibyo bidateganyijwe. Ati ntabwo twatera ibyuka biryana mu maso mu baturage, ibyo byuka biterwa ahantu hari ngombwa nko mu bigaragambya ariko ntibyaterwa mu bigo by'amashuri, mu ngo z'abaturage ndetse no mu rusisiro. Abajijwe niba bizeye ko uwo muntu akirimo mu gihe kandi haguye imvura amazi agaca muri iyo rigore, yemeje ko akirimo ndetse ko n'amayeri yakoreshwaga na bagenzi be ngo akomeze kubaho baje kuyamenya bakayaburizamo. Ati aracyahari ndetse hari n'amayeri yakoreshwaga kugira ngo abeho ariko nayo yamenyekanye. Twamenye ko hari bagenzi babo bagaburiraga, turacyategereje ko avamo. Kugeza ubu ku munsi wa gatandatu polisi yohereza abapolisi basimburana aho iyo rigore itangirira imbere ya kiliziya ya Mutagatifu Karoli Rwanga, mu gihe aho irangirira hepfo ya kiliziya hoherejwe abakozi b'irondo ry'umwuga bahasimburana. Abaturage bavugaga ko amazi y'imvura ariyo ashobora kandi gukuramo abo bantu, gusa hari indi mbogamizi yo kuba bakurwamo kuko iyo rigore inyura munsi ya kaburimbo ndetse no munsi ya kiliziya. Kuwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026 nibwo umwe muri abo bantu yavuye muri iyo rigore ahita ajyanwa muri kasho ya polisi y'u Rwanda. Hanyuma rero abantu batandukanye n'iki bavuze, baragize ati niboherezemo za mbwa z'abapolisi, ati ziramuzana, ntabwo abapolisi bacu aribo rero nise imbwa, ati ahubwo imbwa zikoreshwa mu kazi kabo. Ati mwadufashije akavamo se ko ubuzima bw'umuntu buhenze kurusha telefone, wabona azafata icyemezo akiyahura? Ati mwohereze abantu muri iyo rigore bamukuremo. Ati ahubwo yaba yagwagamo, ati nta cyiza cy'umujura, ati ntiyamaze gupfiramo iminsi 5 yose nta mazi nta n'ibyo kurya. Aha nibyo bavuze nyine babitekereza muri ubwo buryo. Hanyuma rero reka tujye kuri General James Kabarebe. General James Kabarebe hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Kadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda hari ku itariki ya 5 ukwezi kwa 2023. Ati kujya muri Kongo byabisa no kwivanga. General James Kabarebe mujyanama perezida icyo gihe wa Repubulika mu by'umutekano. General James Kabarebe yavuze u Rwanda ko rutapfa kujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe ibindi bihugu kandi bitarahaguruka ngo bihagarike ubwicanyi buri gukorerwa abavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. General James Kabarebe kandi icyo gihe bigarutseho hari ku gatanu tariki ya 3 Gashyantare 2023 ubwo yaganirizaga urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rusaga 600 kwitabira ibiganiro bigamije kurwigisha amateka aranze u Rwanda ndetse n'uruhare rufite mu guharanira kubaka ahazaza heza h'igihugu. Kimwe mu bibazo yabajijwe